Dobrodošli drugari. Danas za vas čitamo Zaleđeno kraljevstvo. Ako vam se sviđaju ovi snimci, lajkujte i zapratite naš kanal. Hvala! Kraljevstvo Arendel bilo je okruženo fjordovima i snegom prekrivenim planinama. Svake noći polarna svetlost bi nebo bojila čudesnim šarama, a danju bi ulice vrvele od života. Blagi kralj i kraljica vladali su Arendelom. Njihove ćerke, Elsa i Anna, unosile su neizmjernu radost u njihov život, ali su im ujedno bile izvor neprestanih briga. Starija princeza Elsa posjedovala je čudesne moći. Mogla je da zamrzne sve oko sebe i stvara sneg i led čak i usred leta. Mlađa ćerka Ana obožavala je Elsu i želela je da svaki trenutak provede sa svojom sestrom. Jedne noći Elsa je veliku dvoranu pretvorila u čudesno snežno igralište. Ana je uživala spuštajući se niz blistave ledene bregove koje je Elsa stvorila svojom čarolijom. Odjednom Elsa nehotice pogodi mlađu sestru ledenim zrakom. Ana pade na zemlju tresući se od hladnoće, a u kosi joj se pojavi jedan beli pramen. Zabrinuti kralj i kraljica istog trena poslaše svoje ćerke u magično carstvo trolova, nadajući se da bi im njihove čarolije mogle pomoći. Tako je i bilo. Jedan mudri trol uspešno je izlečio Anu, izbrisavši joj sećanje na Elsine čini. Uveren da bi njene moći mogle ojačati, trol im kaza da princeza mora naučiti kako da ih kontroliše. Po povratku kući, kralj naredi da se zaključaju kapije zamka, kako više niko u njega ne bi ušao, niti iz njega izašao. Kralj i kraljica Elsi dadoše rukavice, ne bi li zauzdali njene moći. Ipak, kad god bi se princezina osjećanja uskomešala, čini je bilo nemoguće zaustaviti. Kako su devojčice rasle, Ana se trudila da što više vremena provodi u svoju sestru, ali bi Elsa neprestano odbijala da se igra sa njom iz straha da je ponovo ne povredi. Nakon nekog vremena sestre se udaljiše. Jednog dana, kad su devojke već stasale, kralj i kraljica su nestali u strašnoj oluji. Ana i Elsa nikada nisu bile tako tužne i usamljene. Godine su prošle i jednog letnjeg dana kucnuo je čas da Elsa postane kraljica Arendela. Brojni gosti iz daleka doploviše u kraljevstvo na ceremoniju krunisanja. Ana je željno iščekivala da upozna taj silni novi svet, a iznad svih naočitog mladog princa po imenu Hans. Još uvek se boreći da zauzda sopstvene moći, Elsa se nadala da će nekako progurati taj važan dan i da ništa neće poći po zlu. Iz razmišljanja je prenoše zvona, poručujući da je vreme za početak ceremonije. Krunisanje je prošlo po planu, pa je Elsa konačno mogla da odahne. Te večeri priređena je zabava u velikoj dvorani, a Ana je čitavu noć provela u priči i plesu sa princom Hansom. Bilo je to ljubav na prvi pogled. Čim ugleda svoju sestru, Ana joj predstavi Hansa i objavi njihovu veritbu. Ne može se udati za čoveka koga si upravo upoznala, pobuni se Elsa. Možeš, ako je to istinska ljubav, očarano joj odgovori Ana. Moj odgovor je ne, odlučno kaza Elsa, odlazeći iz odaje. Zabava je gotova. Ana ljutito povuče Elsu za ruku, nehoticu iskinuši rukavicu. Zašto me neprestano isključuješ iz svega? Upita je. Dosta je bilo, vrisnu Elsa. I istog trena iz njene šake izleti ledena munja i čitavu odaju okova u led. Zaprepašćeni gosti se ukipiše od šoka. Preplašena sopstvenim moćima, Elsa pobeže iz zamka. Dok je jurila Arendelom, tlo pod njenim nogama se ledilo. Ne prilazite mi, upozoravala je, plašeći se za živote žitelja kraljevstva.
Sve što bi nova kraljica dotakla, pretvorilo bi se u led. Čak se i fjord sledio kad je kročila u vodu, zarobivši sve obližnje brodove. Elsa hitro pojuri smrznutom vodom i nestreda u planinama. Kad stiže do vrha planine, Elsa odahnu. Najzad je mogla da oslobodi sve svoje moći, znajući da više nema koga da povredi. Istog trena nebo ispuniše krupne bele pahulje, a kraljica sebi napravi čudesnu ledenu palatu. Tu će moći mirno da živi, bez straha da će nekome nauditi. U tren oka leto se pretvori u zimu, a čitavo kraljevstvo prekri snijeg i led. Ljudi su bili u panici, a Ana se odmah dade u potragu za svojom odbeglom sestrom. Ostavivši Hansa da se stara o Arendelu, princeza odjaha u planine. Nedugo zatim njen konj se uplaši i izbaci je sa sedla, a Ana ostade sama u snegu. Srećom, ubrzo naiđe na jednu usamljenu prodavnicu. Presvukavši se u suvu odeću, Ana upita vlasnika radnje po imenu Oken da li je vidio Elsu. Tada se na vratima pojavi mladić zvani Kristof, koji je sakupljao i prodavao led. Snežna mećava usred leta nije nimalo bila dobra za njegov posao. On Ani objasni da oluje dolazi sa severne planine. Kristof je došao po zalihe zimskih potrepština, ali se toliko prepirao sa Okenom da ga ovaj izbaci iz radnje. To Ani dade ideju. Kada pronađe Kristofa u štali, zajedno sa njegovim vernim Irvazom Svenom, princeza mu zatraži da joj bude vodič do severne planine, u zamenu za njene namirnice. Bez mnogo razmišljanja, Kristof prihvati ponudu. Polazimo u zoru, reče. Ne, odgovori Ana, krećemo odmah. Princeza se pope na Kristofove saonice i oni krenuše put planine. Dok su se uspinjali, Ana Kristofu najprije objasni da je njena sestra odgovorna za oluju, a zatim stade da mu priča o Hansu. Kristof se namršti, sumnjujući da je reč o pravoj ljubavi. Da ti nisi neki stručnjak za ljubav, zasmeja se Ana. Nisam, kaza Kristof, ali imam prijatelje koji to jesu. Iznenada, za njihovim saonicama krenuše 2 krvoločna vuka. Kristof pokuša da ih zaplaši plamenom baklje, ali zveri samo nastaviše da ih prate, sve do ivice duboke provalije. Sven se zalete i njih 3 se nekako dokopaše druge strane, ali se Kristofove saonice razbiše o stene i nestaše u ponoru. Narednog dana u zoru, Kristof, Ana i Sven ugledaše čudesni zimski krajolik od koga je zastajao dah. Nisam ni sanjala da zima može biti ovako čarobna, opčinjeno kaza Ana. Ali nekako je suviše bela, dodade neki glas. Šta kažete na malo boje? Bio je to Sneško koji govori. Ja sam Olaf, predstavim se on, i objasni da ga je stvorila Elsa. Ana Olafu stavi jednu šargarepu umjesto nosa i zamoli ga da ih odvede do njene sestre. Samo Elsa može vratiti leto u kraljevstvo. Olaf se silno obradovao kad je čuo da Ana planira da vrati leto, jer je više od svega voleo sunce i toplo vreme. Razdragani Sneško odmah pristade da ih povede do kraljice. Kada su stigli na vrh planine, pred njima se uzdiže čudesna ledena palata koju je Elsa stvorila pomoću čarolije. Ana pokuca na vrata i bojažljivo kroči u neobično zdanje. Sestre se obradovaše jedna drugoj. Otkrivši da je Arendel zaleđen, Elsa se rastuži jer nije znala kako da poništi čaroliju. Kraljicu ubrzo obuze strah. Bolje idi, Ana, reče, suviše sam opasna. Princeza je želela da pomogne svojoj sestri. Zajedno ćemo smisliti kako da vratimo leto u kraljevstvo, reče. Sve će biti u redu. Ali Elsa je bila uverena da nikada neće biti u stanju da kontroliše svoje moći. Iznervirana i besna, ona povika, ne mogu. Ledeni zrak polete preko odaje i pogodi Anu posred grudi. U strahu da bi ponovo mogla da povredi svoju sestru,
Elsa baci čini i stvori strašnog snežnog čina po imenu Marshmallow, koji potera Anu i njene prijatelje sve do ivice ponora. Dok su pokušavali da se spuste, Marshmallow dograbi uže kojim su bili vezani i stade da ih vuče nazad. U očajanju Ana prereže konopac. Troje prijatelja se bezbedno prizemljiše u duboki i mekani snežni pokrivač. Ali sa Anom nešto nije bilo u redu. Njena kosa je počela da sedi. Šta se desilo u ledenoj palati? Šta ti je učinila? Upita je Kristof. Ana mu tada objasni da joj je pogodila Elsina ledena čarolija. Kristof je odmah znao šta im je činiti. Odvešće Anu pravod kod svojih prijatelja, koji će moći da joj pomognu. Ana, Kristof i Olaf se odmah zaputiše u čudesno kraljevstvo trolova po savet i pomoć. Čim je pregledao povređenu princezu, mudri stari trol je imao rešenje. Objasnio im je da je Elsa sledila Anino srce i da će se do kraja dana nesrećna devojka potpuno zalediti. Ipak, još je bilo nade za nju. Sleđeno srce može otopiti samo čin istinske ljubavi, kaza trol. Olaf i Kristof odlučiše da Anu odvedu nazad kući. Tamo joj je čekao Hans, čiji bi poljubac sigurno mogao da poništi čini. Za to vreme Anin konj se vratio u Arendel, praznog sedla. Uznemireni Hans odmah okupi dobrovoljce da pronađu Anu i zarobe kraljicu Elsu. Nedugo zatim vojska je provalila u ledenu palatu. Elsa je na sve načine pokušavala da se odbrani od Hansa i njegovih pomagača, ali je u jeku borbe pogodi ledenica i ona pade bez svesti. Nešto kasnije Elsa se osvestila u ćeliji zamka, okovanu u teške lance. Kada je pogledala kroz uzani prozor, zaprepastila se shvativši koliko je njena oluja naudila kraljevstvu. Kraljica pozva Hansa i zatraži mu da vidi svoju sestru, ali joj on reče da se Ana nije vratila kući. Jureći niz snegom prekrivenu planinu, Ana, Olaf i Kristof su žurili ka zamku i Hansu. Kristof je usput počeo da uviđa koliko mu je stalo do Ane, ali je znao da je princeza u velikoj opasnosti i da je već pronašla pravu ljubav. Kada najzad stigoše u zamak, Ana je već bila vrlo slaba i hladna. Sluge je odneše u biblioteku, gde ju je čekao topli kamin i Hans. Smogavši snage, Ana mu ispriča šta se dogodilo i reče da je jedino njegov poljubac sada može spasiti. Ali Hans odbi da je poljubi. Princ zatim prosu vodu i ugasi vatru u kaminu. Odjednom, Ana shvati da se Hans svo vrijeme samo pretvarao da je voli, ne bi li se dočepao trona i tako zavladao Arendelom. Hansove zle namere bile su na korak od ostvarenja, jer je nesrećna princeza bila gotovo potpuno zamrznuta. Ostalo mu je još samo da se otarasi Else. Leto će se vratiti, a kraljevstvo će biti samo moje. Ne smeš, zausti Ana i ostade bez svesti, a led se polako proširi čitavim njenim telom. Princeza Ana je umrla, slaga Hans, ušavši u večnicu. Svi prisutni zanemiše od zaprepašćenja. Hans im tada objasni da se oženio Anom, dok je još bila na samrti. A gosti mu zatražiše da stane na čelo kraljevstva. Jedva to dočekavši, princ istog trena proglasi Elsu izdajnicom i naredi da je pogube. Hans dovede stražare do Elsine ćelije, ali od nje nije bilo ni traga ni glasa. Kraljica je pomoću svojih čudesnih moći pokidala okove i srušila zid, a potom je nestala u snežnoj mećavi. Na jednom bregu, sa pogledom na Arendel, Sven se upinjao da ubedi Kristofa da se zaustavi i vrati u kraljevstvo kod Ane. Ali Kristof nije popuštao. Iako je shvatio da gazi nežno sećanje prema Ani,
Verovao je da princezino srce pripada Hansu. Iznenada, pažnju mu privuče tamni oblak dima koji se uzizao nad zamkom. Nešto nije bilo u redu. Kristof hitro skoči u sedlo i pojuri kroz dubok sneg. Ana je taman izgubila i posljednji tračak nade u spasenje, kada se na vratima pojavi Olaf. Sneško odmah založi vatru, uprkos Aninoj brizi, da bi mogao da se istopi. Za neke ljude vredi istopiti se, odlučno reče Olaf. Sneško tada pogleda kroz prozor i ugleda Kristofa. Odmah mu sinu da je Kristof zapravo taj koji bi mogao spasiti Anu snagom svoje ljubavi. Olaf izvede Anu iz zamka i ugleda Kristofa na drugoj strani zaleđenog fjorda. Kada bi samo uspjeli da stignu do njega na vreme, princeza bi bila spašena. Gotovo sleđena, Ana je polako napredovala preko smrznute vode u susret Kristofu. Iznenada pažnju je privuče užasan prizor. Hans je zamahnuo svojim mačem, spremajući se da pogubi Elsu. Skupiši svu preostalu snagu, Ana se baci pred Elsu, da je zaštiti svojim telom. Hansov mač dotače sada već potpuno sleđenu princezu. Oštrica sečiva puče u snažan prasak. Elsa zagrli Anino ledeno telo. Slomljena tugom, kraljica pomisli kako više nikada neće vidjeti njeno nasmejano lice. Tada se desi čudo. Ana joj uzvrati zagrljaj. Princeza je bila živa. Topla sestrinska ljubav spasila je Elsu i otopila Anino sleđeno srce. Istog trena Elsa je shvatila da ljubav može vratiti leto u Arendel. Ona podiže ruke, a sneg i led počeše da se tope. Ali sunce nije bilo dobro za Olafa, koji se topio od vrućine. Kraljica tada uziže ledeni vetar, stvorivši čarobni oblak, koji će veselog Sneška štititi od vreline. Hans se silno iznenadi kada vidi da je Ana živa. Ali Elsa ti je sledila srce, kaza začuđeno. Jedino ti ovdje imaš srce od leda, odgovori mu princeza, pa ga udari pesnicom. Hans odlete pravo u ledeni fjord. Vrelo sunce je otopilo led, pa su sve lađe otplovile nazad u svoje luke. Došlo je vreme da se Kristof vrati u planine. Ana mu je spremila nove saunice pune potrepština, ali njemu se nije žurilo, naročito nakon poljupca kojim ga je Ana iznenadila. Kao poklon svojoj sestri svim žiteljima Arendela, Elsa je kraljevski vrt pretvorila u ogromno klizalište. Prvi put, još od kad su bile devojčice, sestre se uhvatiše za ruke klizajući se po Elsinom čudesnom zimskom igralištu. Posle toliko godina, kraljevstvo Arendel je ponovo blistalo od sreće, radosti i ljubavi.